Akiaria thutha wa kuruguria muthako wa mubira wa magũrũ gatagati ka mbeu njithi kuma ndũrĩrĩ itiganite mwena wa Njoro kaunti-ini ya Nakuru, kamishna wa kamiti ya guthingatithia thayu na urumwe bururi-ini NCIC Sam Kona ugite itanya rĩao nĩ kũgĩa na ngwatanĩro na mbeu njithi kuma kũndũ gũtiganĩte nĩguo kũmathomithia bata wa guthingatithia thayu na urumwe mbere na thutha wa githurano kinene giukite. Tunataka leo vijana kutoka kaunti ya Narok na Nakuru muonyeshe wanasiasa wa Kenya kwamba kupingana, siasa ya kupingana sio siasa ya kupigana, na mkishindana sio kushimbana. Tunafahamiana? You can do your politics but be tolerant to your opponent. Hizi timu ambazo zimecheza leo, ambapo timu ya Narok imeshinda ugenini na ikasherehekewa hapa ugenini, na sasa timu ya Mauche pia itaelekea pande ya Narok tarehe 20, na hii ni hatua kubwa sana katika kujaribu kuleta jamii ambazo zinapakana pamoja ili kuweza kufanya mambo ambayo ni ya manufaa na kuachana na mambo ya mishale na mikuki ambayo imekuwa ikiendelea. Mubango uria manyitanire na ruhonge rwa kuhurana na ndawa cia kurebia na kada utanyite kuhuthira mithemba itiganite ya mathako niguo kuguciriria mbeu njithi na kumauha kunyitanira nao hari guthingatithia thayu bururi-ini. My fellow countrymen and ladies, women, the people who will secure Kenya is not the politicians, it is the citizens. You. Igongona riri riukite o riri bururi wa Kenya uranyitanire na thĩ yothe hari gũkũngũĩra mutho wa thayu na urumwe thĩinĩ wa thĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunyama.